راموس هم قولي دانا كتشوكا بشكيني نيني يعني سمكو جودي اندامي شانو هاتشيا براستيجي هنر شانو جبيم وك سيات وك شانو غريكي هنرك جواز يعني هنرك جداي جدا احتيا خوشش چته يعني وك كساتك شانو غير ولو حس کرنا مش شانو را سر چه اساسی چه ویشی جبر شانو راست سندی به تماشاوان خورا على قدار ده همو ایش و کیف خوشین کودناوا جواکی ده تین جیان کرن با آوایی کی شانوگری با آوایی که هنری برانبری تماشاوان خو دیدنی شاندان جبوی کشی تبلیبون همینش خوات شانو را دمه که باش چی منیسی 10 سالات زیاده تر مرفت کاری بشه خوات شانو دن مشاندن جبوی و ناجی مثلا اگر ام وک هنر جی بنرخین گوری نرینیم گوری عوامل هنرکی هری زیده لگوری پارادیگما مدرنیته دموکراتیک کاری کو پیش بکوی هنر شان یعنی هنر کی کو تمثیل مدرنیته دموکراتیک بکنی نه شانو یک است نه چیرو که از تصویش راستیه که اون همون شاهد اون همون تشین وهذا تقول قو هذالي بابي طيار دخست شانو كيش بي ملتي برخودير بيشكيش بكي ملتي كل فيدا خست شانو بيشكيش بكي امشي وك شانوغر وك شانواتشيا وك شانوغر الرجاوي كردستاني ام خودي وين سوزينا كو امي هر دري بكن دكايا حقيقتي امي بكن جهه دكايا شانوي لفي عرضي لفي جهه برخودير لفي قاده برخودير ياكو باوي طيار الفيدي هين خوينا والا هنگا وا قهرمان كل فر شهيد كدي هي خوينا والا لفر ام في شانوي تياري واتك برخدانا کو البنداوا تشنی یعنی بنداوا برخدانی وک ناسنامای درکتی پیش یعنی بنداوا شهیدان درکت پیش بو جهه کی کو مروف کاره ولور الهام وک دکه که حقیقت اصل مروف کاره ببینی تیدا راستیا گلین با کروجات سوری باوی که هنری بده نشان دان اید همان دمیده دما ما خواست امریکا بند 19 ویم هید یعنی ما خواست امریکا بند بری ویناجی گروپا که قامشلو تربس بی عمود نوبت گرتن اید ناو واده جی گلک کسین می قهرمان ولات پاریزین پیشنگ قامشلو شهید کتن جناب وانا دش یک برینداری هی باوی تیار وال جمع خلیل یعنی کسایت کی کو شانویا کردی یعنی مروفت کاری بشی یک کسین هری ناسکی وک میماره کی بی شانویا کردی لروجاوای کردستانی و دمه بریندار بود دما بریک هتن یعنی ام نزی باجار رقای وانا بود همان دمه دشی باوایی کی غمگین شهادت باوی تیار مبهیست یعنی برید بریم در باسی سده ببین مبهیست جبی و ناجی قاسی دمام گشت نور گروپا کلورجی گروپا قامشلو پر هسته کی جدا براستی وانا جد گوت باوی تیار دخست الوید شانو کی بلیسی شانو کیش بی گلیل ور پیشکش بکی راستیش بی ما هسته کی جدا مجی خواست مثلا نامه کو باوی تیار دخواست پیشکش بکی صدا برخدای صدا تشینی
وەک شانۆگەر وەک شۆبدارێ وان شەهیدە ئەم jî bibin bersiv em jî li qada ku hevalê me şehîd ketîn bi dihan gelê me şehîd ketiyanî em wê qadê wê derê bikin dikeyeke heqetê û şanoya rûmetê li wir pêşkêş kirin. Şanoya ku me pêşkêş jî kirî navê rûmet bû yani. Bavê li vir jiyan dikin şopdarê zarokê xwe ne. Zarokê li vir dijîn bihîme berxwedanê mezin dibin. Bihîme azadiyê li ber xwe dibin. Birîndar dibin naxebin. Birîndar dibin naxebin. Demirin lê ji mirinê meztirin. Ji mirinê berxwedêrtirin. Azadî xwazin. Kenekî nîvçûmayî nîne yani kenekî nîvçûmayî nîne tam ew gotin di heman demê de lêdan çêbû. Dema lêdan çêbû ew temaşevan berxwedanî bi tilîliya bi slogana wilo ji nişkê de ziravû ser xwe bijî got lêdaneke çoka bişkê nîne. Ji ber rastî jî gelê apûyî berxwedê. Gelekî berxwedêr gelekî ku kefenê mirinê çirand yani. Yani hestekî ku niha ez yani ew rojên çend roj min me li wir jiyan kirin ez çiqas niha bêjim gotin wate nadî. Ancik dîtinê ancik bi jiyan kirin. Ji ber navaroka şanê de jî me got yani. Derhinertî û lîstikvantî û nîvîsandin ji bî berxwedana ku li wir tê meşandin ne têrkere. Jiyankirin ancik jiyankirina wakîliye ancik insan bide hîskirin yani. Yani bi jiyankirinê dibe yani. Yani gelek cara mesela çiqas berxwedanî dîrokê de hatine kirin, ji gelan hatine kirin, Vîetnamê, Kûbayê gelek ew hene yani gelek tecrübe dinyayê hene. Ama berxwedana li tişînê bendava berxwedanê tê meşandin di hinderê şoreşa Rojava de ji Bakur Rojatê Sûrî astekî hîn cudatir e. Yani gelekî qedera xwe, dîroka xwe, jiyana xwe wê ava firatê bi rondikên berxwedanê bi hêviyên serkeftinê tacîdar kirin. Wîdî azad dibe. Deng tê. Hevalo deng tê. Dengê azadiyê tê. Dengê azadiyê ez hîs dikim. Alîkariya a tewre vezin gelek ji bo xwe xaçe bike. Te alîkarî ji we re çekir. Çi vaye? Va çi ye? Va yekîtî ye? Va dostayî ye? Va biratî ye? Va şeregel e. Ve va çekir gel dünya biter. Ben de bigerene. Varın bilane. Wê ti carî nikaribin ala şanoya heqîqetê ala şanoya şoreşê bidin hundakirin. Çiqas ji me şehîd bikevin, çiqas şanoger şehîd bikevin, birîndar jî bibin, wê lê nikaribin nameya ku me kefenê mirinê çirandiye, nameya şanoya rastiyê, heqîqeta ku gelê me li wir didê jiyan kirin bidin hundakirin. Ji bî wêna jî wê şano li her derî bibe nîşana ku em çawa dikarin hunera xwe pênasekin, welatê xwe pênasekin, civaka xwe pênasekin. Ji bî wêna jî ji bî me şanoger bendava tişinê wek dikeyekî lê hatî. Peyama hevalê cuma, hevalê me şehîd bavê te ye ji bî me wek şanoger
بو بنگهک لسر شوپاندنشان